وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. سڵاو ڕێنی خۆشەویست بەخێر بێنەوە ڤیددیۆیەک دل لە فیفا 23 لە پارتێکی دری پلێر عەبدوڵڵا کە دروستمان کرد. ئەمە پارتی چوارەمە کە دایانین، گەشتوینەتە فیناڵ لەگەڵ بارشەلۆنە لە سوپەرکوب. پارتی پێشوو سیمی فیناڵ بوو، بەرامبەر کێ بوو؟ ئەو ڤالێنسیا CF لێ مابەردەوە 3-0 هاتریکمان کرد. جا ئیشەڵا ئەم یاریەش هەر باشترە بین و کاسەکە بین. هیوادارم لایک و سەبسکرایب لەبین مەکەن و ئەکتیڤمان بەڕاستی زۆر دابەزیوە بە بۆنەوەی کە مەجالمان لێ بۆنەی ئیشوکارەوە ڤیددیۆ کەم داهانێم، هەر زۆر بێ ئەکتیڤ بین. جا هیوادارم لایک و سەبسکرایب لەبین مەکەن و پشگیریەکانتان ببینم با زۆر درێژەی پێنین و بڕۆینە ناو یاریەکە. لینج دەریە و 5 دەقەی بە دەقەیەکی بۆ زیاد بکەم. ئەیکەین بە 7 دەقەی با بڕات، چونکە هەرم یاریەکەین وا جوانترە کە یاری بکەی. ئەوە ساحەکەی خۆمانە. ئەوە نازام چییە دەریێخا پێمە پێشبینیە. ڕۆناڵدۆ کردی و نیمە فلیم. ڕۆناڵدۆی دیاردە پێما بێ ئەو بوو. بەخێر بێنە بۆ یاری نیوان ڕیال مەدرید FC بارشەلۆنە، یاری فیناڵ لە سوپەرکوب. ئەوەش خۆمان بەخێر بین. ئەڵێ ڕێتینگەکە و لە 7.5 بەرزتر بێت و ئەمەیانیان ئەڵێ وین بێنەیان تعادل بن بە ئەوەشیان ئەڵێ با لە 155 بێ. دواتام تیمەکەیە. جا ئەمە ئەم برادەرە داوای کردبوو توی کامێراکە بگۆڕە، با بیگۆڕین. ئەمە بوو ناتام کامیان جوانترە. ئابم جۆرەیەکی نزانین بە دڵتانە. ئەم جۆرە تۆزە دەستم پێ فێر نینە زۆر خۆش. دە پاسێک بۆچی خەریکی کە بە گۆڵە. ئای ئەوە تۆپێک مافەوتان نێڵی دیم بڵی بیوە نەکەی. ئەوە یەک ئەخوا دەسم بوو کامێرای فێر نییە، بەزەگە حەستان لێ بوو هەرێکم بەوە با ئێستا بیکەینە ئامە هەرەمەی خۆی. پێما بێ ئاوا باشترە. پێدری گۆڵێکی لێکردین. گۆڵە چی گۆڵ نەبوو؟ ئەوە چی کرد؟ جوانترین تۆپ دەرگردن بوو. دەلەی سەر نەرۆ. ئەوە چیە بۆ یاری مامە ناکرێت؟ پاس بە با دەرچم. نەیەڵا
دیفاعیان زۆر توندە ئەی لەو فەنە کردی Pedri. Dembele on the ball. Neymar. باشەڵی میچیان لا نەماوە نایەنن And a textbook interception. بەرە وڵاتیەیە و لە هینەکەیە Federico Valverde. دەبڕۆدەی Oh, beating his opponent with ease. گۆڵە He's got to کورە گۆڵی بۆ ناکرێەوە چییە sound goalkeeping. Well, that's such a good save, isn't it? ئەوەش دێدی That one out. ئەڵایوەتەم گۆڵە Abdullah. Ronaldo. ئاخ ڕۆناڵدۆ بۆڵەیە A بۆ bit better. چوومە دووە بۆم هەڵداتەوە Frankie de Jong. ئەمە دوو هجومی چاکمان فەوتانەوە Ronaldo. Rami Bensebaini. هجومی زۆر جوانی یعنی پاسات و شتەکان زۆر عەجیب بوو And they have possession again. ئەو بۆ وای لێەکەن Sergio Roberto. Pedri. Now Busquets. دە هەڵیە Grimaldo. Sergio Busquets. Can they make one of these passes count? Casemiro. Federico Valverde. مەی فەوتێنە The referee has given the advantage to Real Madrid. Mendy. ئەخ Read it well defensively. مێندی بووە ئاکەی یەک تۆز پەلەی نەکردە ڕێک ڕۆشت بوو نەکە برانە ڕۆ نەچوون هەڵەی وا بڕۆ Sergio Roberto. Just cutting off the supply. پاسی بە Alexander Arnold. Cristiano Ronaldo. Here's Valverde. It is a decent looking attack here. And giving the ball away. ئەیە تۆسی ئەو تۆپەی چی لێگرت Play here. ئەوی کێ بۆی گێژە Alexander Arnold. Return to Casemiro. Ronaldo. And a shocking pass really. پێی وەختی ئەو فەنانێکە ئاکە گیان دەبگەڕێرە لە ئۆفسایدایی Grimaldo. ئەخوا برا ئەویش ئەوە ناڕۆ گۆڵمان نییە و دەقەی سیە و گۆڵێکیان هەیە و Bensebaini. And Barca moving the ball with purpose. Now ruled to تا have taken offside. up an Ama illegal gol position, abi. only just. Toni Kroos. Abdullah. Here's Ronaldo. And Offside. forwards. Diğer Well, bu the kol. was up in good time, bringing that move to an end. Well, he's just got to be more patient there. He's gone too early. Pedri. Lewandowski. کورە 6.7 هەر زۆر کەمە یەک گۆڵ ناکەی بیبیتە 8 Precise ball movement. Opportunity to deliver the cross. نەکەی Oh, good defending Fazla to bak stop a kurbanım, decent fazla. looking attack. Abdullah. This is Kroos. Ronaldo. دەمەیاڵە ئەخ Fine read. وڵی بەرە و یێرزانەکە و خاوی کردوینە زۆر سەریع دەرەچوو He has time to play it over. دەلی یە برانە ڕۆ Sure nothing came of it. حەماس گرتووەمی
هكذا قطعه أبو عزيز من بتمين هاتريكين Rami Bensebaini. يعني زو سيد رونالدو زي جولي نقدو Lewandowski now. Well, a classic example of how to intercept. Ronaldo. Promising looking ball. جولا كرة أما جولنا بعيدة حتى هاو هبي واز بينين حدث بكشيني نوا أي بجيت هجومي كي زور جوان بومش دستان خوش Take another look. أها Really well timed شون بي pass بيش across the خستم offside ليو line. And from there, he never looked like missing. That's a lovely أي goal. بجيت رأي نري بدلت يا كريم لولاو كريم وفينيسيوس بون بيكو دقيقة لوسي تعادل ما كدو كاتيو بي بكين ببراو Back of that leveller. Frankie de Jong. Neymar. Well, there is going to be stoppage time, but only the 1 minute. Cristiano Ronaldo. Delivered into the area here. اوف And the sound of the كبرز referee's بو whistle فول meaning مقر that we're فول at the halfway stage here in Vitoria اينها Gasteiz. زور جوان بو تشول او كي كريبتي And the او contest ارنولد ني الكس ارنولد دشتيك اوي ليفربول زور باشا او اودو انا باشن اميشان لصاش لونه well underway Oh, she will once go check more, it, do you and think? it's going to be fascinating to see what developments occur in this second half. واو وضعه Very quick thinking بوصايق دقل لا ناسيت there. نبا خوالا ناسي جماعة دايدة بالنقم درجارة قلي شي شاقات Dembele on the ball. هو كوير زا نقم Sergio هالا Roberto. كوي Dembele. تلي سنة Defensive Brazilians to shut them down. معقول والله هيج نابي نملو استا Alexander Arnold. Valverde. Abdullah. Ronaldo. Just knocking it around, looking to calm اخ the chance. ناليت Trying to take their time, but not enough care on the ball. Well, an important piece of transfer news, previously unconfirmed, but now official. Milan. بيجرن ده بيجرن Big chance here, Derek. جول And the keeper. تاو كجشتوي بخوي جولتي وهر جول هقات هاي هوار تسيو كيش حلو يا دروز بو Well underway again. It's a narrow 2-1 lead as things stand. Valverde. Abdullah. Oh, that's a super ball over the top. هاي اكركه وتقاسي قناعات كن شو ديكي ليا او شبكة يكربنا اقولش Frankie de Jong. تبي قرينو كاكا بقرينو طوبي لي سنن وخاطري خواشونا وابي وكدي بد اونه He's got to react. And Neymar. It might still be Rashid. problematic. دبشن بوي دبشن بوي Frankie de Jong. Well, this is the home of live football, and we have more action from La Liga coming up for you. هيج It's نابين Real Madrid, and they'll be facing نازم Mallorca. طوبكي Cristiano Ronaldo. شوتر اوف سايد Well, a bit wasteful from the Merengues. والله نم بيني طوبكا بمنا فوتاني
Neymar. Barcelona losing possession here. تبو بيشين يا أخي. Course. اي والله يبو من هالنياوة فول قليتها. Lewandowski. Passes like that, Oh, very much in wow. his repertoire. And forward this time goes Neymar with options aplenty. كاتنا ما كاكا عيبة غالية. Valverde. And a big match in La Liga to savour shortly on EA TV. It's Barcelona and they'll be facing Espanyol. تدخل النية هتا يرزاني قاجة تبني. Dembele. On to Sergio Roberto. دلي سنة عيبة يكسر لي سنة وجاي تفاديش. Well, we have 20 minutes left in this game. وبحوطوا بوينت شو هرزو كم هو. Not getting anxious when they have the ball. Neymar and a significant block following that واحد cross. دقيقة حفتاوي جول اللي بيشون. They've decided that now is the time to go to the bench. They favoured a short one here. And the keeper taking بكري care أنا of the الرخري situation. وجول كان. لو ربع قربانة مرة. أخوة قلتي. He could really get at the opposition. But quick thinking إيه. defensively. والله أطوبة وقفوا دينا هيج غلطة يمني دياني. 15 minutes of action. أطوبة فرانو لولا وكاكا عيبش. Sergio Roberto. ميسي بران رميسي أنا He'll واتنا. be delighted to have won the ball, having made that difficult challenge. Well, the counter chance looks very real. هذا ما خار اللي يطوب من بني هالناشي بيهم. أي هوار. Frankie de Jong. De Jong. Barcelona now in potentially a dangerous position. And he read it superbly. أي هوار شلون بين بفليم هقصشهم هناك. يا أخو جول وأبو بسيبيك. تابي أمل أبو. Are going to make the change now. And short it is. And delivered by Neymar here. And it still could be dangerous. I think the threat has been averted. Counter-attacking very much. هي زيدي أنا ما يخم. الجول كان بس بيوين جول كان. Alexander Arnold. He's in أي behind. بجيت. أي بجيت. And a goal on his tail. أو يرزان تاسك أليكس أرنولد كي. Himself to the far. ناو كيزورنا زانم. بس الرزقاري كدين. Speed of counter-attack is so impressive and his movement so clever. Once he gets on أي one بجيت. foot in his head, smash it as hard as possible. What a good goal. ألكسندر أرنولد. And level again. يا ثاني من شي قالوا بولا يجي موجودها The roller coaster. هذه دخل. أواني أشو بكرة يوم توتاكا. To right. Messi. Lewandowski now. تاكا كم قرا ويونا Sergio Roberto. خلافة. Only Vinicius 5 minutes ينا left to وتنا. play and tension galore with the teams locked together. Oh, a perfectly timed pass. نكي Messi. وبرانا روتشي وكشون جول نبو. That would have been the winner for sure. It's a great save. Playing it in. دخوا جولا Lead it with so والله بس جول جوان نبو. that will be the winner. Amazing scene. هذا جوي مني. هر كلي إلى ودو درية بشي شكا وشو بقوله. بلاي بكاكا. ما بس كي بيجم. What
مفوتاني طوبقة او سريع باصاتك هي قراوي. Excellent defending. Abdullah. ابرا كريم جيان قولك ما بقى But time is very much against them here. جول He's got to score. اكبر انا الروشي جول نكر. And he read it well. لكا قال لي دبوالي ناي ده والله غلطي مني ديانا بو Full time. The issue is settled. قولي وين اقري كاكا هيزي ديانا معه Well, Derek, they'll be pleased with ده this. قولك ما قري والله برا كاسا قيام بك Certainly the better team. It was a اوش كاسا كبرشلونة اللي بردين First piece of silver. بس سركرداتي ليفاندوسكي Never to be sniffed at. كي برزيقاتو ادي Applaud the fans. كوا ميسي Been backing ميسي them today. برزيقاتو Well, they came No, here to والله. win it, and that's exactly سيجيور what they've done. And it's another سيجيرو Now for the trophy lift. تا دستان خوش به حوت بوينت حوت بوا فينيسيوس كريم رونالدو استيان زوخرا بو نادم بو أبو. الحاصل بابروين زايقين تشي درمان معه والله يبرا خطايا من ابو هاورانی خۆشەویست وەک بینیدا یاریەکەمان دۆڕان و بارشەلۆنە لە کلاسیکۆ کاسەکەی لێبەردین بە سەرکردایەتی میسی و لیڤاندۆسکی و نەیمار و چەند یارزانێکی تر هەرچەندە هەوڵمانە بەس لە دەقەی ئاخیر گۆڵێکی حیزڵیان لێکردین و بردیان تا ڤیدیۆیەکی تر و پارتێکی تریش خواتان لەگەڵ هیوادارم لایک و سەبسکرایب لەبیر نەکەن و هەر لە خۆشیاوێت.